Halledeceğim, merak etme. لانقره پایتخت ترکیه سه جوانین کرد که جباکوری کردستانی هاتنه و زیدتری 10 سالن که شانوی دکن به پرفورمانسین خو بالا هرکزی دکشینن. جوانین کرد افدم هن لناوندا چندو هنری بلک پیشه دست بلیستکا جری توما نویسکاری امریکی ریک کلوالانت کرنه که اف لیستک جالی تماشاوانان و راستی علاقه که مزنته. لیستک بحثا درونیه سیکو جران و گوهرین وان و پیوندی وان دکه گهد دکناندن گهج مروان خمگین دکه. در هنری لیستکه تنر چلیک که کردکیش باجار قرصا سرحده بیشه او پشتی پرووا و آمادهیم پنج مهان بریاردانه که وی لیستکه بلیزن. Biz bu oyunun okuma provalarına Şubat ayında başladık. پشتی خبات و پروین پنج مهان ما دست به پیشاندانا لیستکا خو کر. اف بو لیستکا پنجم. براستی بومه گلک برتکن خواشتین. مروین که ورن تماشا بکن وی لیستکا که گلک جدا ببینن. ام دخوازن تا پیش روی دا لیستکین خو لجلای میرک دیار بکر اوانی جی بلیزن. شانۆگەرێن کورد کو 10-12 سالن لەگەڵ کارên خوێن ئەسلی شانۆی دکن jî behsa amadeyên خوێن بۆ rolê û behsa bertekên erînî dikin. Üniversitede başlayan bu tiyatro serüvenimiz Mizanîngehê koma şanoyê dest bi şanogeriyê kir. Em sê heval ji wê rojêşûn de ji hev cihê nebûn. Ji sala 2015 û vir ve jî me Lenqerê binbanê navenda çand û hunerê ya Kabayê de dest bi xebatên hunerî kir. Bi rastî gelek kêfxweşin. 1989 Adıyaman doğumluyum. از جسم سوریم نیزی 12 سالن کو بشانی و رم جول دبم لهنگ کو از دلیزم جریم سرپیهاتی و 8 سالانم لهنگ کی صافم جرنا خمگین دبه جرنا بهرس دبم دما من خو آماده وی رولی کر تسری دم من رح جری باش ناس کر. شانۆگەرê Semsûrî Emîn Ölbecî dibêje ew niha li ser ziman û şanoya Kurdî dixebitin ku di pêşa rojê de bikaribin li Bakurê Kurdistanê bi zimanê Kurdî ji lîstikên xwe bilîzin. Dixebitin seçar salşunu em dixwazin em kirmacî bilêzin, kirmacî denkin. Herwa temaşavanên Kurd jî destnîşan dikin ku ew dixwazin ku şanûgerên Kurd bi zimanê xwe jî bikaribin şanoyê bilîzin ku ev yek wê wan zêdetir kêfxweş bike. Dema merî temaşe dike yekcarna dikene yekcarna difikire xemgîn dibe yani daxwazam min ev e ku listikên hîn şanoyên cuda bira bi Kurdî jî bikar bînin. Leysine xweş bi Enqerê yê tevelit mehazekî mazluma bi ne Enqerê cilemê wan ê heme edan leys diban ê jî leysine Kurdî. Navenda çand û hunerê bilek pîş yanî Masî Reşê Piçûk ku navê xwe ji çîroka Semet Behrengî digire. Ev 4 salin ku li Enqerê bi kursên ziman, atölyeyên li ser şanû û sînemayê, karûbarên xwe yên hunerî û kulturî didomîne. Omer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.